Ndabasuhuje. Patrice Lumumba ni indashyikirwa y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mibereho ye yose Patrick Lumumba yakoranye umwete n'umurava kugira ngo agoboke kandi aruhure abaturage ba Kongo bari bakandamijwe n'abazungu b'abakoloni, kimwe na bagenzi be mu bice bitandukanye byo muri Afurika na Aziya bayoborwaga n'abakoloni, bakandamijwe bikabije, bakoreshwa nabi mu mirimo y'uburetwa na politiki y'abakoloni, nta bwisanzure bahabwaga. Patrice Lumumba yatanze ubuzima bwe kugira ngo umuryango we n'abanyekongo babeho neza. Mu gukora cyane kwe aharanira ahazaza heza h'abanyekongo, ntabwo yari azi ibimutegereje imbere ye n'umuryango we yakundaga cyane. Mu mwaka w'1960 yabaye minisitiri w'intebe wa mbere wa Kongo. Nyuma y'umwaka umwe gusa yahise yicwa mu buryo buteye ubwoba. Ni bumwe mu bwicanyi bwa politike bwateguwe kandi butegurwa n'ubuhanga abanyekongo batigeze babasha kumenya uko byagenze, ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika ndetse n'abandi bategetsi bo muri Afurika icyo gihe ntabwo bamenye ikibaye. Patrice Lumumba urupfu rwe rwagizwe ibanga rikomeye, ntibyatangarizwa abaturage hashira iminsi 7 bitaratangazwa no ku isi yose. Umubiri we waje kubonwa nyuma warashonze kubera gucukurwa na aside. Patrice Lumumba ubu ahora yibukwa n'abanyekongo. Mu gitabo cyanditswe na Colin Bower cyitwa The Gender and Decolonization in the Congo, kivuga ko benshi mu banyafurika bamufataga nk'umuyobozi wa kabiri ukomeye muri Afurika mu kinyejana cya 20 nyuma ya Nelson Mandela. Dutegura ikiganiro cyacu twashatse kugaragaza urukundo umugore wa Patrice Lumumba yamukundaga. Yitwa Pauline Opango Lumumba. Byagezeho azenguruka umujyi yambaye ubusa, yambukiranya umujyi wa Libreville ubu ni Kinshasa, yambaye ubusa buri uko yavutse kubera urukundo yakundaga umugabo we. Nyuma y'urupfu rw'umugabo we, Bower yabisobanuye mu gitabo yanditse avuga ko umugabo wa Pauline Opango, ubwo ndavuga Patrice Lumumba, umugabo we ngo ntiyakundaga kuba mu rugo cyane, kandi igihe yari yarafunzwe yari ameze nk'uri mu isi ye, ntiyarazi gusoma cyangwa kwandika. Pauline, ubwo ndavuga umugore wa Lumumba, ntiyashoboraga kumva icyo yakura ngo akure umugabo we mu bibazo. Umugabo we ntiyari asanzwe kuri we, ngo yaryamaga gake gashoboka, akanywa ikawa nyinshi maze agakaraba. Igihe atakoraga yabaga ari mu isomero, akajya kubonana n'imiryango itandukanye cyangwa akaba ari kwandika ibyo azatangaza, ubwo ndavuga imbwirwaruhame. Nubwo byari bimeze bityo ariko mu bagore ba Patrice Lumumba, Pauline yari umwihariko kuko baje kubyarana abana 4 barimo Patrice, Julienne na Roland ndetse na Marie Christine. Umubano wabo bombi wari mwiza. Umugore we yabaye umunyamuryango wa mbere wa Mouvement National Congolais MNC, kandi yahoraga hafi kugira ngo ashimishe abashyitsi ba Patrice Lumumba babaga baje kumusura. Ubwo Lumumba yafatwaga, umugore we Pauline Opango uwo munsi yari yishimye kuko yari kumwe n'umugabo we batemberana mu modoka imwe. Ibyo byishimo ntabwo byamaze kabiri ndetse ntibyanatinze, kuko umugabo we yaje kuvanwa muri iyo modoka. Ubwo yafatwaga yagerageje guhungira mu kigo cye cya politike Easternville, ubu ni Kisangani. Nyuma yaje gukururwa n'abari barahawe akazi ko kumwica, bamujugunya mu rwobo baramutaba. Nyuma baramutaburura bamusukaho aside ku mubiri we. Ibi byose babikoze bagamije ko yazibagirana burundu. Muri icyo gihe Pauline yari afungiwe iwe mu rugo, yabyaye umwana utagejeje igihe cyo kuvuka. Nyuma y'amezi make yitaba Imana. Muri icyo gihe cyo kwicwa kwa Patrice Lumumba, umugore we yarakiri muto kuko yari afite imyaka 23 y'amavuko gusa. Pauline yayoboye imbaga y'abanyekongo baramushyigikiye mu cyunamo cy'umugabo we, n'abandi bagendanaga barira berekeza mu mijyi nka Libreville kwamagana icwa ry'umugabo we. Icyakora umurambo w'umugabo we ntiyawuhabwa cyangwa se ngo ahabwe amahirwe yo gusura imva y'umugabo we. Icyo gihe Pauline yahatiwe guhunga hamwe n'abandi bari kumwe mu nkambi y'impunzi za politike yari yarubatswe n'umuryango w'abibumbye. Agezeyo muri icyo kigo, mu myigaragambyo yabaye, yarigaragambije yambaye ubusa, amabere yari ku karubanda ari ku bibi by'ubusa, n'ubundi umugabo we ntiyemererwa kumuhabwa. Bikaba byari igikorwa kidasanzwe, yumvaga ko bashobora kugira impuhwe. Ni ibintu bidasanzwe muri Afurika byari bikozwe muri iyo myaka, nubwo byagaragaye bwa mbere muri Nigeria mu gihe cy'imyivumbagatanyo y'abagore mu 1929. Abagore baho muri icyo gihugu cya Nigeria bigaragambije bamagana ingabo z'Abongereza. Icyo gihe bigaragambya bambaye ubusa uko bavutse. Muri Kenya, uwitwa Wangari Maathai yayoboye abandi bagore bigaragambyaga bambaye ubusa bamagana leta ya Daniel Arap Moi.
Nyuma abishe umugabo we Lumumba bashatse kumwica nawe kugeza ubwo afashe umwanzuro wo kuva muri Kongo ahungira mu Misiri, aho yanahuye na Perezida Nasser amufasha kwita ku muryango we. Yagiye kandi mu Bubiligi ndetse no mu Bufaransa, nyuma asubira muri Kongo nyuma y'uko guverinoma yemeye Patrice Lumumba nk'intwari y'igihugu. Pauline Opango, umugore wa Patrice Lumumba, ashobora kuvugwa nk'intwari mu buryo bwe bwite. Yashimangiye indangagaciro n'icyubahiro yahaga umugabo we Patrice Lumumba. Ntiyigeze ahagarara kugera apfuye tariki ya 23 Ukuboza 2014. Pauline yari yaravutse tariki ya 2 Mutarama 1937. Ikirenze kuri ibi, mu myaka igera kuri 54 Pauline yabayeho nyuma y'urupfu rw'umugabo we, ntiyongeye guhirahira ashaka undi mugabo. Ngurwo urukundo rwagiye ruranga umugore wa Patrice Lumumba. Uyu ngo yakomeje kuba umupfakazi kubera urukundo yakundaga Patrice Lumumba, yumvaga ko nta wamusimbura. Yabaye umwizerwa ku mugabo we, wemeye guhara ubuzima bwe kubera gukunda igihugu cye. Juliana Lumumba muri Kamena 2020 yandikiye umwami Philippe w'Ububiligi asaba ko bimwe mu bice by'umubiri uwase byasubizwa ku butaka bw'abakurambere. Mu mwaka wa 2002 Ububiligi bwari bwasabye imbabazi ku ruhare bwarwo mu rupfu rw'uyu mugabo wabaye minisitiri wa mbere w'intebe y'iki gihugu cyo mu burengerazuba bw'u Rwanda, Kongo Kinshasa. Lumumba yishwe mu 1961 n'ingabo zari zishyigikiwe n'Ububiligi. Bivugwa ko nyuma y'urupfu rwe Ububiligi bwatwaye amenyo ye abiri nk'ikimenyetso cy'intsinzi bukayabika. Mu mwaka wa 2016 rimwe muri ayo menyo yabonywe mu bushinjacyaha bw'Ububiligi ubwo hakorwaga iperereza ku rupfu rwe. Wakibaza uti iyi ntwari ya Kongo ubundi ni muntu ki? Amateka ya Patrice Lumumba, umugabo wakunzwe n'Abanyafurika, ahangayikisha Abanyamerika bikomeye n'Ababiligi baje gushirwa ari uko bamwivuganye. Arakomeye cyane aya mateka. Bivugwa ko yishwe azira ko yari kwaka ubufasha Repubulika Yunze Ubumwe bw'Abasoviyete ngo zifashe Kongo kubona ubwigenge busesuye, aho yakoronezwaga n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Ku ikubitiro ku ruhembe rw'imbere harimo Ububiligi, kandi ubwo Bubiligi ngo bwari ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane ko iyi leta y'Abasoviyete yahoraga irebana ayingwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyamerika batandukanye bavuga ko urupfu rw'iyi mpirimbanyi y'ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yishwe nyuma y'uko urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA, Central Intelligence Agency, bitangarije Ububiligi bwakorenezaga Zaire icyo gihe, ubwo ni Kongo y'ubu, ko Zaire iri gushaka kwihuza na URSS ni Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, maze bakirukana Ububiligi shishi itabona. Maze imitungo y'amabuye y'agaciro Ububiligi bwakuraga muri Kongo igafatwa na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bikagenda maramasa. Ukwivanga mu miyoborere kw'ibihugu byo mu Burayi ndetse na Amerika by'umwihariko nibyo byateye urupfu rwa Patrice Lumumba, ubwo byari byarashoye imizi y'intambara muri Afurika mu buryo bw'intekerezo, politike ndetse no gutanga inkunga mu bihugu bimwe na bimwe. Inyandiko zatangiye gushyirwa ahagaragara tariki ya 21 Kamena 2007 zigaragaza ko nta banga rigihari ko CIA, Central Intelligence Agency, ariyo iri inyuma y'urupfu rwa Lumumba, kandi ko igomba kureka gukomeza kuyobya uburari. Amakuru yaciye kuri radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa RFI ku wa mbere tariki ya 17 Ukuboza 2012. Ni kwa 17 Mutarama 1961 muri Katanga, komiseri wa polisi Mbiligi afashe Lumumba n'amaboko aramujyana kugeza ubwo amugejeje imbere y'igiti kinini. Bamufatanye n'abagabo 4, abasirikare, abapolisi b'abaofisiye b'Ububiligi n'abaminisitiri 70 bareba batuje. Kapiteni w'Umubiligi atanga itegeko ryo kurasa. Muri make n'Ababiligi biyiciye Lumumba mu maso ya rubanda. Patrice Lumumba yabonye izuba tariki ya 2 Nyakanga 1925, avukira ahitwa Analua mu ntara ya Kasai, ni muri Zaire, ni Kongo y'ubu. Icyo gihe kandi yitwaga Kongo Mbiligi. Ubu yabaye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'uko nari mbivuze. Patrice Lumumba yari umwanditsi akanakorana n'abasivile. Yakuze yumva ko mu ntekerezo ze azahindura isi kubera ibihe yavukiyemo. Ariyo mpamvu yakuze akunda gusoma, rimwe na rimwe agatira ibitabo mu mashuri y'abamisiyoneri, nubwo bitari byoroshye. Mbere y'uko arema ishyaka Congolese National Movement, yabaye umwe mu bantu b'ibihangange mu kinyejana cya 20, ndetse n'ikinyamakuru The Guardian kivuga ko ari we muntu w'ingirakamaro kurusha abandi ku isi wishwe mu kinyejana cya 20. Yabaye minisitiri wa mbere w'intebe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku myaka 35 ubwo yari imaze kubona ubwigenge.